ljudi, dobrodošli u novi video. Ja sam Fičačar 2005 i samo sam ja tu. Danas ćemo malo da igramo Turbo Dismount. Evo, kao što vidite, neko me izbacuje, ja hoću na posao, ne čovječe, hoću na posao, pa nemoj. Gdje je vozilo? Ovdje je vozilo propast. Idemo ovo, Divetge, Ferrari, žuti, Ferrari, žuti. Idemo! Geronimo! Ne mogu da verujem. Idemo drugo vozilo. Bagi bus. Šta je ovo bre danas? Neće da radi. To! Ne! Ajmo da izabramo drugo. Let's keep going. Idemo... pošto je ovdje velika provalija, ja želim da poletim. Uzet ćemo Token Bird. Idemo. Mogu da letim. Ajmo mač u ruci, nemoj. Gdje smo opet? Čekaj. Ma mi je lijepo da uzmemo heavy metalu, daj gas. Ne heavy metalu. Mislim heavy metalu, radi već, no radi. Stop, zemljo! Ja, moj bogat! Pa moje vozilo je dancalo, dance. Opa, kaktus, dance. Idemo restaurant. Ne. Mi kažemo nekom otpušenci. I nas gurne ovako niz provaliju. Gurne nas. I padnemo niz provaliju. Fly, we can fly. We can fly. This one complete. Idemo sa Corleom. Corleo, daj gas. Idemo Corlea. Kako si propao, Krsto? Bože, kako si propao, Krsto? Bože. I'm a space problem. Idemo. Ferrari, crveni. Ferrari, crveni. Čekaj, ne to. Ej, ploj. Gdje je to? Ajmo. Spet program. To isto, samo ćemo nastavimo Blastus. Na drugu. Big ramp.
Šta bi, brate? Šta bi, brate? Gle kako leti. Nema mesa, sakrio sam se, nema mesa, sakrio sam se. Jelena, znaš da mi to boli, daj mi to. Izvinite zbog toga, ne slušajte ono pored. Uj, ajme kad saj. Aj daj. A šta kad ne slušaš? Zašto? I to bi bilo to za ovaj video. I čao!